Dobar dan, dragi moji drugari. Dobrodošli na još jedno druženje. Jeste li ikad čuli za Priboj? Da li možda znate gdje se nalazi taj grad? Dragi moji drugari, Priboj je jedno malo mjesto na samoj granici s Bosnom. U tom gradu sam ja rođena i u tom gradu sam odrasla. Najljepša sjećanja iz mog djetinjstva potiču upravo iz mog rodnog mjesta i imaju veze s mojim odrastanjem. Znate, nije bilo lako odrastati 90-ih godina. Sad iz ugla roditelja koji brine za svoju djecu mogu da kažem da je mojim, kao i svim ostalim roditeljima, bilo veoma teško odgajati djecu u takvim uslovima. Ali da ja, kao dijete, u tom periodu nisam mogla da sagledam i shvatim sve. Za razliku od vas, koji odrastate na sasvim drugačiji način, te većinu svog vremena provodite na internetu, odnosno na telefonima i kompjuterima, mi smo tada sve svoje slobodno vrijeme provodili vani, igrajući se raznih igara. Nisu nam smetali ni kiša, ni sunce, ni snjegovi. Uvijek smo znali da se snađemo i svaku situaciju iskoristimo na najbolji način. Znate, djeco, nisu tada svi mogli priuštiti odlazak na more pa se nadati tome preko ljeta. Većina nas je ostajala u gradu, a naše more pronalazili smo na obalama rijeke Lima. Naravno, nismo išli sami, uvijek je neko od odraslih bio s nama. Ali ako krene jedno dijete iz ulice, obavezno ide cijeli komšiluk. To je bilo divno. To je ljepota odrastanja. Ono što nam je bilo najzanimljivije kod odlazaka na rijeku jeste gledanje odraslih ili onih smjelih i hrabrih kako skaču s mosta u vodu. Oni za mene su bili neustrašivi. Bili su to heroji. S velikim ushićenjem smo posmatrali to njihovo uskakanje u vodu. Naravno, nisu to bili skokovi kao s Mostarskog mosta, ali svejedno, bilo je divno ih posmatrati. Danas, umjesto skokova s mosta, imamo limsku regatu, koju neki novi klinci s uživanjem posmatraju. Možete to i da vidite. Također se sjećam i naših pustolovina kroz šumu. Istraživali smo je i smišljali razne priče. Za svaki uzdignuti brežuljak ili neku rupu na koju bismo naišli, rekli bismo da je legenda rekla da je tu zakopan neki čovjek, ne znam, da je on poticao iz turskog vremena i tako dalje i tako dalje. Priče su se nizale i ređale jedna za drugo. Sjećam se i pećine do koje bi se peli. Evo je ta pećina. I pričali smo da se njom može spustiti čak do Lima. A također smo je povezivali i s raznim bajkama. Te je tu živio Jarac Živoderac, Vuk iz Crvenkape, Baba Roga i mnoga druga stvorenja. Bilo je to zaista divno djetinjstvo. Hvala mojim drugarima što su ga učinili magičnim, ali i velika zahvala pripada našim roditeljima što su nas pustili da ga živimo. Također, i odlasci na selo imaju svoju čar. Ići u pečurke, u šumske jagode, u kupine, peti se na sjeno, krijući se od dede i ostalih odraslih da nas ne uhvate i raznorazne dogodovštine smo činili. Imala sam tu sreću da odlazim kod nane i dede u Makedoniju, pa smo tamo izvodili razne nestašluke.
upadali bi recimo dedi u bašču i praveći se iskusni i pametni, kidali smo lubenice tvrdeći kako je baš ta koju smo mi otkinuli najzrelija i najbolja. A iskustvo sa odlaskom u branje duhana rano ujutru kad svi spavaju bilo je nezaboravno. Zaista se mogu pohvaliti da sam imala divno djetinjstvo. Nego, šta je ono što vi pamtite, a vezano je za vaše odrastanje? Pokušajte da se sjetite najljepšeg događaja iz najranijeg djetinjstva. Možete li? Hajde, potrudite se. Vi ste naravno još uvijek mladi, ima vremena za još mnogo lijepih avantura i događaja koje ćete pamtiti i kojima ćete bogatiti svoje kasnije sjećanje kada budete prepričavali svojoj djeci i unucima. Možda će neko od vas biti dovoljno hrabar i umješan pa da ta svoja iskustva pretoči u knjigu. Nego o svom odrastanju i djetinjstvu danas nam priča jedan dječak po imenu Tonino. Hajde da poslušamo šta to on ima da nam kaže. Anđela Naneti. Odlomak iz romana Moj deka je bio trešnja. Kao 4-godišnji dječak, Tonino nosi sjećanje na baku i deku koji su živjeli u gradu. I baku i deku sa sela. Oni iz grada zvali su se Luigi i Antoaneta i ličili su na sve ljude iz grada. Oni sa sela zvali su se Ottaviano i Teodolinda i nisu ličili ni na koga, čak ni na svoje komšije. Ovo je knjiga sjećanja pametnog dječaka Tonina o ljepoti trenutaka provedenih sa bakama i dekama, a posebno onim koji su živjeli na selu. Sjećanje na gradsku baku i deku prožeto je formalnim pitanjima o školi, onako u prolazu, najčešće kada su vodili psa u šetnju ili su se vraćali iz šetnje. U 8 ujutru, kada se deka vraćao iz šetnje sa Flopijem, pa šta radimo danas, mladiću? Hoćemo li u školu? U 9, kada je baka izlazila sa Flopijem u kupovinu, jesi li se spremao za školu, ptičice? U 2, kada je deka izlazio u drugu šetnju sa Flopijem, aha, vratio si se iz škole, bravo! I u 5, kada je baka izlazila sa Flopijem da nešto kupi ili u posjetu prijateljicama, jesi li se danas lepo proveo u školi, ptičice? Škola je u stvari bila zabavište koje sam svim srcem mrzeo još od onog groznog jutra kada je mama počela da radi i tamo me na silu odvela. Tako se svakog dana priča ponavljala. Ja sam plakao, deka je lupao na vrata, baka provirivala, a onda su oboje izlazili sa Flopijem. Mama bi ponekad, kad ih vidi, frktala i izgovarala rečenice kao pa si mi je draži od unuka, što me veoma brinulo i često sam zbog toga prestajao da plačem. Jer je Flopi sa onim stomakom kao moja lopta i rahitičnim nogama bio strašno ružan i pitao sam se kako mogu da budem gori od njega. Sasvim je drugačije bilo sa bakom i dekom na selu. Pre svega zato što su imali guske i kokoške umjesto psa. Zatim nisu ih 4 puta dnevno izvodili u šetnju. Najzad nisu živeli iznad nas, već su od nas bili udaljeni 40 kilometara i viđao sam ih uglavnom nekoliko puta mesečno. Mama je ponekad, kad bi pominjala, uzdisala i govorila rečenice poput ove, kao da su duhovi. A ja sam zamišljao deku Ottavijana i baku Teodolindu kako pokriveni belim čaršafima, on visok, a ona široka, progone kokoške i guske po dvorištu.
Njih dvoje su bili mamini roditelji i bili su mi, kao i ona sama, draži od drugog deke i bake. Mama je bila jedina kćerka deke Otavijana, jer je baka Teodolinda, iako tako debela, rađala veoma male bebe koje nisu uspevale da prežive više od jednog dana. Na sreću, s mamom je bilo drugačije. Možda i zbog toga što se baka, kako je pričala, tada mnogo potrudila da bi mogla da dobije unuka kao što sam ja. Deka je slavio celog dana, a baka je pričala da se i napio. Potom je otišao u bašću i posadio trešnju. A sada moram da vam pričam o deki. Mene tada još nije bilo, ali mislim da je već bio poseban. Baka je govorila da je bio najlepši muškarac u selu i kako je morala mnogo da se potrudi da bi ga ulovila. Možda je baka malo preterivala, jer ga je toliko volela da se to još videlo. Ja se baš ne sjećam da je deka bio toliko lep, ali pamtim da je bio visok i uspravan, s vetrom u preostaloj kosi i uvek sa travkom u ustima. Sa 2 prsta bi čupnuo travku sa livade i polako je grickao. Govorio je, bolje ovo nego cigareta. Dakle, kada se mama rodila, deka je otišao u selo i vratio se s parom zlatnih minđuša za baku i jednom sadnicom trešnje. Otišao je u bašću, iskopao rupu, napunio je toplim stajskim đubrivom i zasadio drvo. Zatim je uzeo perorez, usijao ga i urezao ime Felicita. Mama se upravo tako zove, a to je po dekinom mišljenju trebalo da bude i ime drveta. Baka je primetila da to ime nikako ne pristaje jednoj trešnji. Onda je deka odlučio da to drvo nazove Feliča. Feliča je tada imala 3 grane, a u proljeće, kada je mama imala 7 mjeseci i 4 zuba, izbila su u njemu 4 cvijeta. Od tada su mu mama i trešnja rasle zajedno i sa bakom i dekom činile porodicu. To se jasno videlo kada bi se pogledao album sa fotografijama. Na prvo je bila mama sa 7 mjeseci i ta čuvena 4 zuba koja se nisu videla u rukama bake Teodolinde, koja ju je podigla uvis kao lutku. Kad god bih video tu sliku, uvek bih pomislio kako bi baka Teodolinda mogla sasvim dobro da izgleda u ringu u najtežoj kategoriji. Tada je bila mlada i ne onoliko debela kakvu sam je pamtio. Ali je imala tolike ruke da su od jedne njene mogli napraviti 2 ruke bake Antoanete. Ovo što smo upravo čuli samo je odlomak divnog romana italijanske spisateljice za djecu koji nosi naziv Moj deka je bio trešnja. Obzirom da u ovom odlomku nema nepoznatih riječi, hajde da se prisjetimo šta je to roman. Mi smo o romanu već govorili, pa smo rekli da je roman šta? Epska vrsta književnog dijela u kome se opisuju događaji vezani za glavnog junaka ili više njih. Ovo dijelo jeste roman, i to dječji roman. Roman u kom nam dječak po imenu Tonino priča o svom djetinjstvu. Hajde da saznamo koji se to događaja iz svog djetinjstva dječak sjeća. Koji su to događaji koje dječak pamti? Dječak Tonino se sjeća događaja iz svog djetinjstva vezanih za događaje iz grada gdje je živio, kao i događaja sa sela, gdje je išao u posjetu roditeljima svoje majke.
Sjećanja iz grada vezana su za baku i deku iz grada, odnosno za očeve roditelje, a sjećanja sa sela vezana su za baku i deku sa sela, odnosno majkine roditelje. Da li ste vi plakali kad ste išli u zabavište? Neka djeca plaču i imaju svoje razloge za to. A zašto je dječak plakao kad su ga vodili u zabavište, odnosno u školicu, kako mu je majka govorila? Dječak je, kako kaže, mrzio zabavište i plakao bi kad bi morao da ide, jer je znao da će tada njegova majka otići. Koje uspomene dječaka vežu za nanu Antonijetu, odnosno za baku Antonijetu i djeda Luigija? To su baka i deka iz grada. Sigurna sam da se sjećate toga. U pominjanju njih, dječak se prisjeća isključivo njihovih formalnih pitanja vezanih za školu. Onako u prolazu, kad su umjesto njega svoje unuče vodili psa u šetnju. I to ni manje ni više nego 3-4 puta dnevno. Zamislite, pa kakva će onda sjećanja da budu na takve nane i dede, odnosno deke i bake. Gdje su živjeli baka Antonijeta i deda Luigi? Kada ih je dječak viđao? Rekli smo, odnosno čuli smo, da su oni živjeli na selu, a dječak ih je viđao tek nekoliko puta mjesečno. Ko su bili Teodolinda i Ottaviano? Zašto je njihov život bio drugačiji od života Antonijete i Luigija? Ko su bili oni? To su bili mamini roditelji koji su živjeli na selu. Njihov život umnogome je bio drugačiji i zanimljiviji od onih koji su živjeli u gradu, jel da? Jer su oni umjesto psa kojeg su šetkali 2-3 puta do 4 puta dnevno, jel tako, imali guske i kokoške, koje naravno deka i baka sa sela nisu izvodili u šetnju, jel da? I oni su voljeli svog unuka i tu mu ljubavi pokazali. Zašto su baka i deka sa sela bili dječaku draži od onih koji su živjeli s njim u gradu? Šta mislite? Pa zato što su ga oni voljeli i tu mu ljubav pokazivali, iskazivali je na sve moguće načine. Hajde sad da se prisjetimo Teodolindinog opisa njenog supruga Ottaviana. Kako to baka opisuje deku? Baka je govorila da je to najljepši muškarac u selu i da joj je trebalo mnogo, mnogo truda da bi ga ulovila. Mada dječak je sumnjao u bakine riječi, jel da? Mislio je da nije to baš tako. A ko je bila Felicita? Da li se sjećate? Felicita je ime Toninijeve majke. Jel da? Ko se još zvao Felicita? Drvo trešnje koje je deka posadio kada se rodila njegova kći, jel tako? Pa je onda u kori drveta trešnje urezao ime svoje kćerke, Felicita. Međutim, baki se nije svidjelo da jedno drvo nosi ime Felicita, pa je rekla da bi možda trebalo to izmijeniti i deka se složio s tim, pa su drvetu dali ime Felice. Tako da drvo trešnje dobija ime Felice.
Sada je vrijeme da odradimo strukturu književnog dijela. Pa da pogledamo kako to ona izgleda. Na početku smo rekli da roman spada u književni rod epiku, jel da? Što se tiče književne vrste, ovo je dječji roman, odnosno roman za djecu. Likovi koji se pominju u odlomku su dječak Tonino, deka i baka iz grada, mada imamo i dio gdje pominje baku i deku sa sela. Vrijeme vršenja ove radnje 20. vijek, a što se tiče mjesta vršenja radnje, to su selo i grad u Italiji. Sad mi recite, da li možete da mi kažete koja bi bila tema današnjeg pročitanog dijela? Tema odlomka koji smo danas odradili. Ja sam razmišljala i došla do zaključka da bi tema mogla da bude dječakova vezanost za deku Otavijana. Mnogo smo toga rekli o djetinjstvu, jel tako? Da je djetinjstvo najljepši period našeg života, da kada malo odrastemo pamtimo djetinjstvo kao nešto najljepše što smo proživjeli. Pa sam onda to izdvojila kao ideju. Ideja ovog odlomka bi bila djetinjstvo je najljepši period našeg života. Draga moja djeco, ovo je bilo sve za danas. Priču o Toninu i njegovim dedama i babama nastavit ćemo sljedećeg časa. A vi ćete još jednom pročitati odlomak koji se nalazi u vašim udžbenicima i zamolila bih vas da budete vrijedni i pročitate cijeli roman koji možete pronaći na internetu. Hvala vam na pažnji, vidimo se na sljedećem času.